Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ula penbena banyak kunting ya ke jingkai drop ki jaka ki bahapo ke constituency jong baru laong bakat kum ka an ki trying ki ba ai ying ki bre ki badan benta ban kai drug but di drug kin gat lang ki kindon jong ka an Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act kat kandai spa prapusan uba Sanbor ula penbena ya gani kum ka weni ki rai ka shim ka jingalang bat ka Shillong cantonment lem bat ki board district bat ki pulit nalor ki trying ka balalong hajalu para community hall mentaka sngi ka artrik urisau arajar arpusau Aba keren cikilan patai kubor nak liang ba Sanbor loong bahagani ke jingalang la ya keren sani halor ki kam sneu ki bala jelai hapo ke cantonment naru ke jingkai o drug bat ki wei ki kam sneu ha ka ba pen ken mauru ye ka wei ka snar nong kai drug ka Aisha Khatun ka bala sha kem ha ka sin ka ba saw ki pulit dangshen uba Sanbor loong bagani ke breu ka de ka mafia ka bala pen yar ye ka jingkai drug jongka bat kalong ka badan kam bante rakam ye gani ka kam sneu ka bala nang penbon ya ki nong di drug kum tau ba Sanbor loong bana pedeng ki rai ki babun ka ba kham kong san ka dei ka jing pengat lang ye ki trying ki ba ai wa ying ye ki ba khai drop kat kum ka section arpusan e hapo ke NDPS Act bat shisho ba Sanbor loong ru bagi nong bela ki ba nabar jela ki dan kamban penshisha lingba ka tanat pulit na ka snong bat jela ka ba ki wan khnang ban te la kam ye ka jingwan ki breu ki bala don dak sneu lupa Kiwei pat kirai ki bala shim hakani ki jingalang ki long bantau ki joint committee ka bakin top ki cantonment lem bat ki dorbar snong ki badan markup bat ki cantonment bat shim ya ki lat ki lenti banyak kun ki jingma jong drop ka bala bu ki dong khai drop ha ka ba an pan klangru ki village defense party banyak kun ki jing sneu haki snong ki thao meeting kerpang bang ila yakot na kaleng jong aku membeli jong na cantonment area kabahe bagar cantonment area jahadin kilami pun iki jing ut na kinong susnong jong na cantonment area Jerupara bahapa Jerupara ke Palton Bazar lor Palton Bazar tengah kot kerki na yang jalang akaba lawan mikmat na ki do CEO jong ka Shillong Cantonment Board bat ki officer nata na yang juga police department nang kalian juga district administration nampo DC office lawan official nampo ka labor department ilawan nampo ka anti narcotic task force department ilawan na kalian juga na kalian memiliki state infiltration branch nang tabat kini try kiba de trying hakin ke jaka cantonment baro khat nang ta kiseng bahalang seng lengkumi seng samla sports club gila yakar lang idor barsinong pemarjan ngita nang nega idor barsong yang village council jago Palton Bazar lor Palton Bazar Jerupara idan ru kada nang tena po moba dor barsong moba kador barsinong nong sopo nang bagi ade border marjan ya lang dia keladlong postunat ke bangilaya keren ke ba yada ya ki artli ki issues bunta si kada kajing jelai jong kajing drugs anda kajing bun jong criminals kajing bun jong nong team kajing skiji ki bala penba pensir ya kajing songsun ya ginong songsun om tangan na cantonment area ini ginong di drugs nong team kila pen triam ru ya ginong songsun asor sulong bro koi bat kapsar siwi jakar atip de ngilia sokia ngilia khot yang na jalang te hakaba kiton katuan lagi points ki bangila ya keren kamtam hadin ba kawai na kam mafia nong khai drugs kadong de drugs kaba kaladi ka mafia jong drugs peddlers lagi nong khai drugs kaba cerkai tam ang na po meglia jungi kaba sa hakade konsumsi kaba ngami khamat ba keren dak bacai kasa kena konsumsi bom mikbat maka kabala syakem sausin apo polis bat kan dia jing syakem pesan sin lai nang CTO mensua ka kerteng ka Aisha Khatun isya ka napo dhubri asam kala suwan sawai hangne apo lor Palton Bazar de
dang mencitau kada ka Aisyah Khatun ka ba bra kerteng kumka ba khot kerteng sin kumka pahari kelane ke mafia ke bercerkai ba te ha ka ba men hakane na ngalian ko police department da ke cetre lang bat ki nongsong sidong ki village council ki dorbar sidong pemarjan la yo kem ya ka cipun rock bat la yo ka pisah ke bede drugs tang hapo kumbala yo kubor tang hapo argenta drugs kinong D kinong kai kinong D kinong dan ke belangop drugs te kabar kadai ngene kinong wan song sunong kineki ke banabar kineki immigrants bagi orang deh kinong wan bacap deh kina sabar kine ke bela lagi ki labor nih buat tray hakiwi wi kam deru ke batrai belan ki wi kam ru ngile keren bah da ke bang ngile ya kerpa di traying ya ke kerpa di traying ba ngi create awareness ngi enlighten ni percaya suku yaki akaba kini kani isu sebelingkong akaba yo drugs kana ka issue of drugs concerning menta kasih ka pengalakot yang ngi jalang kalong be tang ya ki nong yalam nong song sunong jong kana ka cantonment area akaba han ka tu kana si batayo ngat sakot pat namangan ngami kepada ki artli ki area ka Shillong cantonment board area ber ka Shillong municipal board area te namara baka kamjur kada ka kam drug sekidi ki area ngala kot no sam ta sina po cantonment board area pat hadin jong kana ngat sakot pat sapo ka Shillong cantonment board area te kada ka issues ya drugs kalong ba gan pudi ya ka bangalabu in association lengba jong ka district administration ba ka DC SP jong police infiltration branch ka anti narcotic task force ber QA jong Shillong cantonment board bat QA kala ya dalang kalong ba nagal ka concern angne mansupuli ya ka ne the issue of drugs in Shillong area is very serious to kala biang untuk kaba concern ne hang ne nomor ba kadon kada ka an kaba what you trying uba ying yakini kiba kai drugs beri drugs kadon ka an yang ne kaba kin sakem bagi cha pengat agane ka kendon argusan A kadang section argusan A juga NDPS mo kadang NDPS kadang narcotic drugs psychotropic substance act 1985 kadang kamu kebagi kem tang yang tu unong di drugs dan unong di drugs waka trying kabai wa yo unong di drugs baru unong di drugs cak ngat lang aga juga kadang awan percaya kadang kebukongsan ba dia karena section 25A karena punishment halus juga NDPS Act kiba jutip mana bentang la percaya la jutip bagi trying kiba aywa yung di drugs lani ginong di drugs kitur ngalang guju kicakem kicapan kicajin kadang-kadang kan keluar kalej ki tribar ko mentah bakiru ya kila mentah labun ki belalej ban sedang no ban kerai ki jom ki badan kita kebun kan kerai rap sibun bakin sedang kumbuk ketin areng kong charity bikin sadu ndala ong ya kan bagi try ki cakem kadon kada kaan bagi try wai beli drug coba di drug bisa ki cakem ki sangat akan mentah kelas lang ban organize bagi litpet aja boleh cek ko tengah kerai rap bakin be lo ini ki pong don sala dan ni pong biak kon sa bakin pentip ru kin be na kita kabaki ai ko kin aja tip sorong basnong marga kopi syau concern officer in charge of police department kabangilaya stress bahangne ba abakiwan kidi ben kabeningkong kidi ben don dia police verification lani kana ka certificate kepala pej penyak lalu wan asam dan rubri udah benora itu police verification abaki wan belas ini tekemut kidi ben don ru ki kontraktor lagi deki lokal lagi non lokal ki bapron kam ya ki labor ki bana capat jaga mele sin ni don kana ka ag ngidon ka an ka ba kidi ben biang ikut islah bat ka police verification bat ki ikut islah ki lorong ki ben long ki babiang
te kata kali ke bangi le ya ngele ekran bahaya ki te hane kala longru ka basai ba yaki digi genuine non tribal lani ki non khasi ki belakha la he ki bom genuine ki beladun kot isla yaki dia bunton kam ya kana ka labor license bu ta bangi stress ba yaki bawa nabar ini ban long ko biang ki kot isla kam tam ka police verification lagi wana po Asam ki ban dan police verification Asam na Bihar ki ban Bihar berbentar kata ketika bagi Iwan berpencai berbun ni kita try Jakaru labun bun sistem Kim Jutip bakane ka an kadon te ka kam judon ko bakane ka an kadon te mentang ila pergi bakane ka an kadon te kala create awareness ka pikir kiru kila samban syam so pleng la ngai wai yo body drugs ngarungan ngat la ngan sa set jil la ngan sa pan te kan ki ka ba ka bagi pencai ka bagi kindet bagi mujutip ba ka an ka don te kalong bagi layaro asibun ka lai ben sim ya gitu ki ba bahag ba miat ki ba imbiat te kemun kalong ba ki bun ba ruang ne ki ba tang na menta ka bayu ka don mla ben la don ki ba lesi utrai barang ne ka bayi kalong sanajar barang ne uang ngalak ban songwai tang lai hajar uang banabar lembiang kalong sela ki bi jatuh pisah usua tang bayu sana hajar kila kemen intip lempar dalam sela kita kan babuan pinu ini kini menilai akram tasi keban nang ne sakman kila rairu bakal ngingin sa tahu ya komiti ya kada ka bangin sapa sa government lengba juga deputy commissioner ya kada ka komiti apa kana komiti dan jetre lang berki concern department bagi government bagi sedang ban ya no dia let ban cek door to door da ka bangi apa kilet ben cek dengan komiti kan let rungkat da kajing ya senran lang nadu ke police department nadu ke labor department nadu ki official joka anti narcotic task force nadu ki infiltration branch ki ya lang kan kum ka begini kadang ka kam ke bi let cek ru lebe according to the law kenang bukan long ke bayai beja nanti dan ben makan kan dua ke becer kai kan ke pari long ibu ke mafia tengomor kini ki batrai bat ka kada ka pahari ka Aisyah Khatun kada ka Muslim tekane mli ka trai tang ili sibat ka kamai tang ili sibat ka don dua entire sulong bersebar sulong kad kum ka police input ka bangiru item kita gibri jo ka min kada maga kala kada dua ka joki ka ba ki ka saman pur sulong kondong bade kada dua nang ne saman pur ba so pejun dan no semua perwat so ayo kita min kan maga kala kadon ko kontak apo asam ro ko notis boro ko gibri jo ka tadi ko we nak mafia ki ba cek ba to bala tre na kam mun sne ko sujur dan yang juki bi council do bar sunong ki tre hi kan ko ki tre hi kan bala ben tre tenre ka bangi akar menta kalong ba katumbe jong drugs kumbar jusim no hangne kawai ni kiyo mo une dang madagane une minister of state jong affair unitaya nanda raiji ula ong bagane kajing yaki jadbendri yo kaje yaki apo Manipur kalong kawai lagi kala pelong yaki ni drugs cartels makin pedon kam ya ka lentina po megalia ban kai yo yaki ni drugs ki heroin lagi ki drugs kana kala jilai bakar ko mon jong drug tementa ngingi song bang ngin ya don berdalang ban ai jembut pada komiti konstitusi pada government kenapa ngidi ben cek ya kini neighboring countries ngi la kadai ko kumbangi tip nampo Myanmar nampo Burma lesi ni wi jaka Jawa ki wan lomba ki wi state jing nampo North East ka siyo ben rung sene te kemur ladang mlai ban khangi ya ki wan jing rock stai hangne pilih tip sino kador bersung ki dor bersung ki village council ki trai ma ban ki senjor ki trai ki polisi andre kalau berah ke government gen begitu pet lembaga police department begitu cek pa ya ke jing wan rung jong rocks ban ki wi state bagi neighboring countries ini kata ke bagi local concern bagi yang disebut consistent but ketika cakap ke bodong pro kita ini
kalau nggak cakap kaba long kamnya ma bat kini rit kiria gini kita yugi long ki suk ba ben chona bakabo tat ko bai wai tat bai ma ying rohna ki batung syada arhaja teka atrak ibu bun beli wan sana angna to bun kita ying sina ying berit syada arhaja tai chika mara arhaja isen coba teka taru gue ga ki arroz paban wan sa ne jaga ba ki lebor bun ki lebor na ginong belal na ginong tray private ne tayro baro hebat bun ki ba sa wai ne jaga na marba ko ga digi tan jaga bai wai Makanya kamdai imat na. ya keren mene ba ki police lu kimdei but accept yang neka false FIR. That is very serious. They should not accept the false FIR. Arsem mensua kena ka jogo brio aba usi jongo ka jolu para lakem ya gar ka pisap ka rok sumo la che ke bela kana daga complete ginong so sumo ma do ros kili kem la yo kena ka brio ka do lu jong loya ka kali ai ka false FIR na complete la cho bo SP ba uneu usi apor warre one molested one le kore ka merda hadu budu usi sa suspend mana kan aku bawa pikir lima pi busket tris nong jongkan nong sopo apa kialet nak kasih nak kasih marsen samlamat second dong nong bagila awan bagila atip bagila warra drugs apor bagila kialet kan kem bagila yo kem itu drugs kaf lengbau pelidar sama kepacar kaya bal mafia apa kalau ada sautan mut pelidar kapisa kapala pelidar pelidar wali cho SP le file FIR yo usket tris nong boleh agam ke bawah ngaman dengan orang itu ki polis beli baik bah menda manga ma piru la bisni yano ngan suri FIR pilih kem no pihak verify jua ya kan antecedent jo kata FIR lagu menta tunggu ka msuya file FIR bro kan file FIR pilih kem no ya ke bomda iru pi tenang tarau ngala kan pas ai ba kino itu ki FIR ki accept verify Mendai ban accept ini di false FIR. Kita tangkap ini begini ekran menton ba. Henceforth concern OC officer in charge. Mendai ban entertain every Tom Dick Harry. Lalu entah mabiru suliang masuk betul FIR bukti uliang entah lali kepla. Set apa je suspend na. Mentah nado kalau melima tu judan kata ane kaji kena. Uno boleh teribiri yang kaya area jonga. Umbiang pendik pembiang tengah tu ngasih lah menang lah orang advokasi ubah boleh berlong aktif